Ia toe whaatalofa atu, Samoa le tunu pele lau whaafonga ni fo i taimi o le fiafi. Ia vi ia le atua, whaamluina pelo na suafa, o nung whai o le tātou toe maua, sini fo i lao le lei mai a te ia, e ui lawa no tātou fufuanga ma tātou plan sai ai, ia na le o whaatasi, ma le alofa, ma le anga le lei, ma le au whaaloa o le atua. Ia le mwhai o le tātou toe maua ni fo i fiafi lei, Whaatalofa tuai Samoa la tunu pele i na tulanga whaalope le ngata fo ilea ia whaatalofa atu lau whai o le ngata tofi le tua i o lantu whatua le ngata o 𝚗𝗏𝚙𝚢𝚑𝚝 fia ia whaatalofa atu fo i le mai mo sisi la mai na i o tātou tuasina sina la i o tātou matua o lo whapena o na whaipea le ngā le whaiwa te talo ia matu ina atu fo i tama whanau o Samoa i so se ngā luenga le atua o lo au nai foi whaatalofa i paanga ma wōr tātou CKA ministry o kilani nei ia i latou malawa lo whapena o na tūtunu mata ngau ia ma iei whaatasi mai tātou i tātou pukalami whapena i o na stofi ia vi ia le atua ni lawa yaso sa tātou wa aia le tele o wavenga ma whamnianga le atua o ni lui tau foi ia mani mea foi sa tātou ui le lawa yaso ia le neo tātou o mani lewa yaso ia le vi inga lea ma le whaamanu e awe i le atua Samoa ona o lona alofa ma lona anga le lei ia e le mawhai o le tātou talatalaina o le atua e o manuia o le atua foi e lasi ana whaamnianga ia i tātou umalava ia vea ia o whai masui foi o le tātou pukalame o le CKA ministry o kila nei whaatalofa atu foi i ministry umalava CKA ministry so sei tu fio le rolangi ia matu te watu nei taimi e whaatalofa tuai whai foi whatuai mau mai ia tātou pukalame ia vi ia le atua le mafuta mai i o le teitai le ngata foi lea ia whaatonu foi pole e whauru foi o le nei foi pukalame i sini Australia na ona foi a te tia ma whatuai Evelyn Mapasua ia ma tātou CKA ministry ia vi ia le li whaftai le atua ia wanoa, whai le tātou maua watu fo i le whaatalofa, ia ma se whawhiloai fo i le tātou Global Kingdom TV nei Nusila au Kilangi, ia lo whapenao na live atu ai ma watu inga tātou whaasara launga i lunga o le Global Kingdom TV, ia le tātou CKA i fiafi ia ma teimi malawa, ma tau te watu ai le whaftai le atua, ona lau tapua inga, whaftai lau te talo, whaftai foi lau ana pongi tu ina atu ai le ngata lawa lay ministry ia o misu malawa lo whapena o na au nai ia so se au na le atua ia ata foi lea ia o nei tana vau o whapena o na au na mai i nisi foi o ministry taitasi ia la whaia tātou talo ia le whaasolo solo ai foi lea o le tātou pukalame le nei fiafi o mātou tama le langi whaftai tele tu em hoa lea o no le lei ia mātou te tu ina atu lava ia te oe mea umalava. O lau upu, le upu e fau ia i mātou, o le fau ia so uma, a mātou whaitau ai, e whapena o na awa o mai ia i mātou, whaatonu tonu mai ia i mātou, i mea uma e aura o mātou whaia, me fo i lea tamai, ia tu ina atu ia te oe le poro kalame le nei fiafi, e ia so mātou i loa ma so mātou poto. O loa nganga pa ia o lo whapena, ona tai tama pea ia i mātou, i o mātou o langa whaleanga ngai, te tai i mātou loto o mātou mawhau i lawa fionga pa ia, lo whapena na mai ai le ola i so se mea. O te talo ta mai lau whaunga, lo atunu pele Samoa, o wofo i mapaanga, lo whapena na mai mo mai, ma whalonglongo mai. Ia i pea le atua, te whatu le lei pa ui o mātou loto le ne fiafi. Ta mai whaunga ina le mea whainga luenga, le atotoa e whaatotoa e oe ono le fesoso ni mai alo nganga pa ia tamai ia oe le atua e whaavau e o le mano ono Yesu ke riso e ale matu talo amene ia a whaifatoa ki mai laula au ne fiafi ia po lau telefoni foi ia po le la lava se meoro e whaungaina e te mai mua mai ai ne fiafi ia Samoa le atunu peli o tele au sulu ia e mawai foi fingota o tele foi o tātou foi tau le fiong pa ia le atua ia tātou te vai ai pero na le mlo na lo fai tātou uma
iso se mea tātou te whaia, me whole sa moa lea tunu pele ia, awani u kākou wawa aisesi a i tū, ia whapena o na tātou tiro, ma tātou wawa ai lea tua e o manuia, lea tua e ta ina mai, ia peo wha ina fo ile nei ministry, ile au wha visiona, ina ia vea i tātou ma e fia e whapena o na wha susulu atu le malama, ia o ai lava se tasi o mana bia, ia vea o e vai malima, i wha susulu ina atu le malama, ia o tātou tau ainga o wō mai masani, ia po fea lava tātou te iai le ngata i lea, ia tātou wa vea fo i tātou ma e alo lofa. Rango le atua lava o le alofa, ina ia tātou alo lofa antu, a whai te alofa ia Yesu, ia vea i tātou, tu nātou tātou wola, tātou te au ona i lana ngaluenga, i le tala ia leo lona whingalo, vea fo i tātou mai fia ina ia ola se nganga, ia peo ni Yesu na fio mai o ia ina i whaola i tātou, le ngata o sose mea, ia o le nei fo i o langa o tātou ola ai, ma le ola e whavau, ia e nau ina i ola se nganga ia Yesu, ia le nao le tātou vai ina ia vea fo i la tātou, le tangata, e au ngā i leo tau ina le fionga pa ia le atua, whao penga ina le fionga pa ia le atua, ina i mawhai o na tātou moni mawatu, ina i mawhai o na tātou tutu i taimi whaingita, whai o na tātou moni mawatu i taimi e mana o mia ai e le lorangi, mana o mia ai se tasi, mana o mia ai se tangata, le whaoratanga le atua, i alo whapena o na whaupenga ina i tātou, i le upu moni le atua, te talitonu nawa sa moa ia e leto e tau whailo, o telefoi, ia mea lo tātou whalongo, ia niwa i taimi, ia la lava Yesu, ia ele matai o losi fu malfa, ia tātou maatala, e o tātou iai fo i le niwa i taimi, ia o vai taimi lava e pe o na whailo mai lungo o le ala ea, iso se minuse i tasi, ia o lo manino fo i la fionga pa ia le atua, ua tātou iai taimi whapena na whai ui po kalame le tua, ia tātou matala, ia tātou vea i tātou o se ampasa e whapena o na tātou tū matila pea, ma tātou tau avele fu o le malo le tua, e peo na walawina aidan e kale sia to sfuru malto lua, ia o walawina e foi oio se tasio e kale sia le lei, ina ia whai vai ma lima o le tala le lei, sa moa le upasi mai a kākou fua, ia e awa ino tātou whaua wina, se ia whapena o na fio ngai le atua, tātou wali o Yesu Keriso, o lo whapena lava o na whaia lo na finangalo, e foi la lea, ia au fia lo finangalo, o tātou loto, tala ina atu i le atua a o whapena le tātou sauni uni lana upu, ina ia avea malu i tau ia te i tātou. Yesu sa moa e a so se me o lo mana mia e tātou ni lima ke mi mana mia, we need the word of God. We need the word of God. No pe ana mana mia o tātou tino whaletino nei le mea ai malvainu, whapena fo ino tātou o langa whale nganga. E mana o mia e tātou le afionga pa ia le atua. Ma ai mea e watu tupu le larulangi. Wa amata o na ave ese tangata, le upu le atua, mai o lātou watu nuu, mai o lātou palemene, ave ese mai teimi o teimi o le atua, wa amata o na tau le amna ia le upu le atua, ia o whai lava i le mea e loa e le tangata ia, o lona lava lea i loa, me foi la lea, e mana o mia ma tātou te mana o mia, le upu le atua whamaila na fiong pa ia le atua malana o onga, e mawai atu le langi ma le langi, a o lana upu e le mawai lava lea. Lana upu na whai ai mea uma, lana upu na mai ai le ola, o lana upu foi na fio mai, ina ia lave ina i tātou mai le sala me foi la le sa moa le atu no pele ia pe ona tangi atu al pumate le tātou CKA ministry ia au fio tātou loto whaalongo longo le upu le atua telefoni ni staimi ia wa kako whaalongo longo lava i talo i ma o le langi ia ai whatutua na i lava le tātou tiro i la fionga pa ia le atua wa umana tu sia whaftai le atua ina iau auna ina iau tātou mātua na i tua a
ia na whaaliliua mai le tātou ngana le nei lava tusi pa ia po le upu le atua. Ia leo ua whaingo fie ai o na tātou whaitau ma malama. E winga i le fina ngalo le atua malana tala lei. Me fo ile ni fiafi Samoa. Ia o le tusi o tātou masani ai. Ua tātou i loa fo i tātou whaitau. A wina fo ina i au na le atua. Whai aonga. Ia o ngai fo mai. I la tau o lo whai launga ina le upu le atua. Ia e toi tata longo pea ma se fau lea upu wha Samoa ina ia toi fangu pea. Ma toi fangu pea le upu le atua. O ilo fo ia e tua manu. Ia e le tu ale tau longo ka kou i le upu le atua. O ilo fo i whai mai le tala le tuspa ia au noi tatou ma le upu. Ia o le nā te wha o mai whinga. Tatou lava o ni tama wa wha pena o na ni eini tatou matua po stama. Ia ki rere ngā upu. Whai mai sisi ngā upu ka ika. Ia pe ai o whai mai. Pe au ngoi ka kou ma le upu. No inga. E te le me whaatu sa ia i rea whionga pa ia lea tu. Me fo ila lea. Wha i te tilo o tātou loa nisi tele o isi mea. Ia i wha tele o tātou loa i le whionga pa ia lea tu. O lena tātou whaitau le nawa yaso. I le o mai ma le lingi mai o le nganga pa ia i luno le au so. Sa wha pēnā o na moli mauina i lato umasa ia i le aso. I le tausaminga le sa whai ai. Le me foi la le tātou loa i le mana o le atua marana fionga i le whiangenga tuai. Sa whaapupula mai na ia vea i tātou matangata mori mau e o mai le aso le nei. Ia matanga mai na lava le nei tusi whai mai aho na fio mai le nganga pa ia. O na vea ai lea o tou lo tala noe lo na au so o le to suma le tasi. Whaapopo ia i male na muli ane vala o lia. Ia whai la tou ma mori mau ia Yesu. I te tono o Ierusalema, o Iutaia, Samaria, se i o le turu inga le lang. Pele tatu tala noa i le lava yaso i no whaatumuina au na le atua, ma le au soo, i le nganga pa ia taunu ai upu perfitanga, profeta Iopu, i lea lava po ne yaso, e le lingi mai ai, ia po le nafo i taimi na tu sia ai, sa le lingi i fo ai le nganga pa ia i lungo o whanau le atua po le au soo. Ia lea ua whaatamau ai ngai nai ma whaaloto teleina i la tau. O le mana la lea na fitala i Yesu e le o se mana. Whaapefo i lena awina mai e whai e inge kako show mana. Ai o le mana na au maia ina ia ave ai ta o matangata loto tele e au auna ma moli mau le fina ngalo le atua Yesu ma lona malo. O le loto tele lea e mawhai ona tātou maua mai ai le malo si anga lea. O lona nganga pa ia e maua i tātou le malo si anga lea. Tātou te moli mawai. Le kele foi o kaimi ia wakumu kākou le mana. O le nganga. Ai le aise kākou moni mau. Me peo le mea lea kau ke le kau kuri aku le kākou mga upu. Wai pea ngofe aku Samoa me whai anga kākou ko pea le tusi le anga luenga le kasi le po uma. Ia e ngai mea la iki e ma ngai a fu ile le enge mai ma vange mai lunga turo Samoa. Si e kako kilo e ile au ngā. The Holy Spirit, the person of God, one of the person of God, the personality of God. O le tasi lea i tu o le atua o le nganga pa ia. E whainga kāong karikongu patalia ina le laurangi ona e lewa aia. O e lea o le tangata ua tali tonu, ua talia Yesu, e a vea ma li ma whaola. Ia o e la le maka ua o le ua fio ai le nganga pa ia, i to tonu ia te ita ua, e ka kaulanga whaita ua ma mori mawola. Witness of Jesus Christ and the gospel. O le mefo ia e le whapea se tala fo ele fa ua whaakawanga vali me alofa i le nganga pa ia whaatumu ai tātou. Ele leile whaatumu o tātou. Ai o le mea lea o whapena o na whaamawina ma tusia pe o na iaile nei tusi. Tātou te wawa ai ai le ngata o rua i kalesia Yesu. Rua i wala aulia o e ka ua o e kalesia wa vai se mai le rolangi. Ia ma le na te whaawawina
le malo si anga le mori mau ai le tala le leia Yesu po fa maunia ina fa tamau ainga ina ai le ekalesia lea o anganga pa ia o la fionga le anganga pa ia pera o aku e lo tire o kako kumu le anganga pa ia ai hoki a kolmo le mau tato me foi la lea ka mo fai lui tawina fo ia le telefo o na ia au lo fa pena na la patai ma fau tua ya ke kako ma vala la watu ya te tato ia ve tato ma moli mau ole ma ia se upo ia fai kala ile upo le tua ia vave la fai kala ile upo le tua inga ia hola se nganga o kako ket ole vave ia fai kala I mele hanga ma mea le ma mea le hanga I kangaka ole si lo ia le fai tala ile tala le le li the kingdom, the king and his kingdom. Ika kau nga fa vave ai mai se ka ko ngi fa mai Christian. Ka ko uma, le ave foi ma. Ka ki fa mai ka ko fa ola inga, ka ko Christiano. Ya. Ai o fesili. Wa ka moli mawinga le tupu malona ma lo isisi. Bo kala ngoa isisi winga I le tala le le tupu malona ma lo. Ua iai se anganga ua ka ia I le alii ona o sau moni mau winga ia Yesu malona malo. Fesidi ana ngai ko fesidi ai. Awa fa ko sa mo le aku o le mapoloku ia kala loku kala tala le o ave ko ai ki se no uma ko se fu le fe o ni ai ngala ko ai fe fe al fesidi. O ka moli maua Yesu malitupu. Kasi langa visidi au ka ko kilo iai. Ile taua kele o le o mai o le nganga pa ia ma fatu muina I tatou. Io I tonu ai o ekalesia vi ia le ri o algo ke lo loku lau fa o inga lai ko un loku. O fafu aku le loku. Le kele inga au ngangi mai ai da fa ngaluenga le tua ma au na le tua. Se io tato o atu I fafo atu. Fafo anku marikako kama kimpusare kako ke kong. Inga ia kako wa moli mau atu Yesu. E mangingo ia fa mai Yesu. Ina ia fai o toma moli mau ia te au. Ele ngata tono Yerusalema. Tono Yutaia. Samaria. E o turu ingo le lalang. Me foi na le sa mo pe kila le ngava yaso. Lea ua ofo I o lato uma le na whaalongolongo iai. Le whaalongo le ngana lea. Tasi la le me whaaftai lea tua. O le au mai o ngana ese I tu fia le rarolangi. Ina ia tāua tele ma ia. Ia so uma le whaalotanga. O le whai mai ia. E le mawhaia o na whaamutaina nei mea uma whai mai se ilonga ia. E tala ina fo ile nei tala le lei. I le atu laulau uma. Longo inga akau le atu laulau uma. O le langi uma. Nga ngana ese. O atu nuu ese. O fea iai. Fa mai le tala atus pa ia le mateo na lutul fafa I pusul fafa mai ia. E ia. Tala ina fo ile nei tala le atu laulau uma. Ia fai mamori mau. O na ho mai ai leo le ngata anga o mea uma lava. O le sidi la le mo kako. Wakako. Faia senga ruenga I le so atu o tala le. Bei o le wala wina o tātou le tua. Ia o le ngai o e lau tali le fu ia au. Ia e peila le anu ua. O tūla I la le tama loa le nei po le apostolo ni o petelu. Le ambina tātou faitau I le nawa yaso. O se tangata sa iai taimi le kau ki whaalongolongo I whaila unga wa mai I kaimi e oso vale ai kaimi loko kele vale ai kaimi e masa o sare fo kaimi a o makua fa fiki el ngaka le Yesu wa Samoa o la ngona umana o tatou le taimi tuai ka ko ki fia lava I le ali ai a o lo ka ko I me o lui tau ngai ka ko I o ka ko fa fiti fo Yesu ai vai oi ina o fa tumuina le o una le tua la to uma le nganga pa ia e o ele aso na fioti ia ele ko furitua mai Yesu oisi le fo ama kan furi ko ia Yesu wala la kala kisimas e ho mai kaimi e o mai me fa fia ia ma se e ko ia le vai kua
le voi la le muli maua Yesu ngi ma singa lua koe ia pe kolu pe fa awa le ka ko ma singa ngi o le aka ko o ke ia ma singa e fa ma singa fa ia ve ia ngi ma singa e aki di ai le fa ku ma winga o ka ko ina ia tato muli ma wina Yesu e le fa pera la ka ko le celebrate ke fuka ika ia celebrate se ai nga ko se ko ma singa ka ika ia celebrate kisi masia i wala nga sang fo ia fa tai vi ele li ia me yo aso uma ka wo mai le li vi ele li o le langa tu la ai ele apostolo Paulo ele aso le ina o singia maoni fa pesole o la so ngi mai ka li la ia le o ka tala mai la to datu tu le apostolo ma la unga tu fa mai ele ele o nga ila to le wainga pe ka ko va ai va aso le au la tau nei u fatu muina le nganga pa ia pela ka ko me fa mai ia le o mai la le nganga pa ia o se tasi le o vaenga no o i taimi le na ila o apostolo au ia i lava le talainga le atua mana perfetanga o le tele o isi le perfetanga e fatu a to toina le taimi muli po le taimi o le millenniuma le fa mai le fionga pa ia le atua le fa mai lufu tasi e ui fo ina faola una i lato uma faola ina i lato uma lava o e wala watu le suafa o le li o le lufu lua la le a matata tu fai tofu mai woko ya la hunga ku ka marose mai e sala e lue whanongo mai e upo Yesu o Nasareta o le ngata ua whaasinoina e le atua i ate o tou i mea mamana ma wavenga ma whailonga ua whaia e le atua i o tou luma e ia pei ona o tou ilo foi o ia wa tuina mai ai e le pule tonu ma le silafanga le atua na mua na maua o ia e outou ma outou wha mau le la au ma fasi o tia e lima o tangata wha ale tau pulea o ia wa whatuina mai e le atua wana tatala fo i popo ngā le oti a wana le mawhai o le tawhina o ia a wana whai mai tā vita ia te ia na o ilo atu le ali i o uruma e lea unoa a wā o i lo i tūtom tau o ia ina nei whaanga e tia. O le mea lea, ua fia ai lo loto, ma ori ai lo lau whaiva, e marolo ai, fo i lo tino, ma le whaatalitali, a wā e te le tu ua o le tunga mau, e te le tu ua atu fo i lo tangata, i pa ia i o i le pala, ua e whairo mai a tau le ala o le ola, e te whaatumu mai a tau i le fia i o ruma. O le launga la le ala apostol, le ua whaiantu iai i tangata atoa ia sa iai le aso lea. O Yesu lea nga wha mau o kou li sa, la au li sa taulo. O Yesu le ngā ro iai lea, mea mamana, ma vāvenga, ma whailonga, na whaia e lea tua i o tau ruma, ia pei o na o tau iloa. Me foi na lea nga tau kurikuri aku na makanga. O le mea lea na fio mai ai lea nganga pa ia. Ina ia whaaloto tele ina i tā ua. E moli mau watu Yesu. Ia moli mau watu Yesu. Moli mau luma o kangaka e le karikonga. Moli mau luma o tangata o lofa penga o na whaaloto lo tolua. E le tali tonu i le atua. O ila le kau ke loa ai. O le whaatumunga ka kou i le nganga pa ia. O le whaatomunga ina ia mau ai le loto tele. Le loto malosi. Le loto ono sai. Ina ia tātou mori mau watu Yesu i lumo tangata. Kau maua mai ni mea lea. Waranga e kakakala ngoa ile nganga pa ia. E lea ia sesi e le fia whaia nganga pa ia. E le fia whatu muinga le nganga pa ia. Te rofu whatu muinga oe. Tā ua le nganga pa ia. Ao le mele kurikuri ako le kako whamanosi. Ia e mori mau wina le tupu. Malana tala lei. I ka ngaka ngai ke iloa e ka ngaka o whaolinga. Ia lea lang kako kilo i ingo waku afi maia. Ele i koe fefe te maroa. Vai la o ele ua maka kala le ka ngaka ele fefe maia. Ka ngaka lea le sulunga lenga wha mau o kou. Mau kou a ku aku i lima au leka au pulea e wha sa taulo. O ia sulunga o lo iai ne va venga o lo iai mea mamana o lo iai wha alonga.
O mea ia ko kilo iai. O ia le ngai o mea uma ia. Se vai la o le manga ia kiri. Ia pia ngau ka o foi. Wa li kelo ngisi mea o tino le ngei. E mese mea kongo whainga maa lo ma ka pengeka. Wakau ave esele ngo Yesu pe vo ile lewa. Wakau le inkalesi kele ko kelo iai. Ke lo le fionga pa ia le atua le suia. E tu mau whaavavau. Whamai o Yesu ele i liu o na nafi o le soe o le whaavavau. Po a ia la lea nga tātou lea ang ngafi. Pe le vaku fo i whaangau le kasi iwa. E tu mau ale atua. E li whapea nga o le matua nga o kākou o nga suisui mai eile o le atua nga mai kaimise o mai. E le isuia lava le atua. O le atua e le isuia e le pepelo fo i le atua e lana folfola. O lana fionga pa ia whai mai e manuia se nuu e whai le atua maona whaatua tuanga. Ke loa ele me ele o kauloa. O kau whakua kua aka kou ia tātou. Whaatua tua a New Zealand ia New Zealand longa ia ka mau ai. Whaatua tua a isi atunu uiora la tau manosi whaapaua, whaaniukilia. Whakua kua isi ia Samofo ia. Whakua kua la tau ia la tau. Wai whalongo ia. Leo kau ave se Yesu marikele o isi mea. Leo whai mai. Uma whaiana tau tai a Samoa ai. E le mwhaion kaku kauka ia mea e au noa mare tau tai siri o le atua. Vo le ngā wha mo le au eko kisui e se Yesu mare kaku atunu. Mare kaku pale mengi ma meolo iai. Kaku kilo po le ale mafuanga ngau ma hiri kilo mala i ngawa i kaimi ia le lopo le mea le. Sila mai le atua le la makanga se kakou. Le anga le fa pe a kele ka mau a inga le ke mingi u ka ku fa na mai e tu lo Samoa mo to se fu mai o nga su e fola ia maka ku ma fa le tu le suia e no o ka ku ngu fo la ngu nga mai le tu ioi me nga le fa pe se ase mali o ka Samoa ia fo ile le ai o ia le la langi male ku uma amaliu e kangua fa sa nga lunga ia Yesu ele ai magi maliu ka fa longa fa mai a kangu la pala fa kan fa au kafa pe kangu fo io me la nga kelo ele suia le atua po le ola po le oti po le afa mai ele ia ve se na ile lo fatu no le atua o me foi la le o longa lo fatu no le ia no winga e ke mi ka ki fa ye me a wa ka ko ke lo la se ia ala ia fa ia a ko foi o lo foi ni sika ngaka ka ngaka u whaku muinga le nganga pa ia. Ia la ngu wane isi kau kala ia ma whai ia le mea sa o mai le li. Por mea o ka koupi o kau ia ili me fo ile le ua malo a le ngiva i kaimi fo ile a i le poto malama le usau ngei. Me fo ia le sa mboa le atunu pele ia. Ile wha pele whakongu aku ele ka kou mafukanga fo iba le ka kou CKA. Aloka ika ia koe whasuru atu. Inga ia awangi u kako ave seale atua ma mea. Awani u tato sui tūlanga ina ia Yesu i se mea. E sui kūlanga loa. Kova ai Amerika. Mea lawa iai. Ia mai anga ingu unga wale a koke wa ai ele mele mai ato sila iai Samoa le mea lawa iai. Talo whaina i tangata Kirisiano lo iai na i u tato wa inga. O eo lo wha taritonu wha moe pele atua. Wa sui a e lesi au vaenga le kalikongu. Ma ve ese mai ai le mamalu le tu. Ole me foi. Anga le ai ngai o ka ko a inga ma ngai si foi a kungu o kalikongu le tu o iai nga kungu. Ai whatever nga. Pala i lai nga ngu. Ai ongo le latu te talo i le atua whaatawa nau. Ena i alo whangia, ena i anga le lei. I la nuu e au mau e foi latu. Whapenga foi la New Zealand. Ia lau te talo le nei atu nuu. Tātou no foi mo tō au mawai nei atunu e ngate lea stau tunu Samoa ino owangi i whakako le mga kalavo le ia koe pia Samoa ia langa lai o ka kuingi usila o ka kauanga te su e wha malama e leo whai kako kala ia Jerusalema e le whai kako ngu whanga umai mai ia o Jerusalema mongi e su e wha malama mo whai e su e wha malama kilo e e whawhera so kako atunu Samoa ia pele fo i Samoa lo tātou atunu ia lo iai lava mea o lo whapenga o ngā
Manga o mia ai le atua e so se vaenga. Le ngata o ainga, le ngata o nuu, o le atu nuu, o le kapeneta, ia maka ngaka kai ko kasi, even e ofo ia kongo e kalesia. Pea o kau wa ia kufo iningi, vai kau ia o kau sui mai le whainga. Pea o kau whasoso mai le whainga o loku a ko loko a Yesu. O loko a Yesu le ngako a makame, makako whalongo mai. O le loko e kāla. O le loko le awhi mai kāla i whaia o ngā nunga o le papa. Ma Yesu, o le kalesia au, i wha o ngā lau upu. O hau e onga, o lau upu e whaia ai, o lau upu e whaino lai sai mai mea uma. Le kalesia le a Yesu. Ia, me vo ele, ia. Kalo ngai e kalesia e fia, inga ia wha ea ma ia wha maurunga ina le suafa o Yesu. So se mea whai. O le kako mga upula lea, kako kirikiri fwa i nge fiafi. O nga, o lea ua la unga atu, ia Peteru. Ma ka o kingo aku ia isala elu, ma ilako uma o lenga o mai isi ngu ukua kua oi lea, sa iei le aso lea. Ma whai aku iei, le hai. O mana, mea mana, ma vā venga, ma whai longa ia nga kou vā ainga kukupu, o Yesu ke riso lava lea. Na whaasino ina e lea tua. Sewa e maia, o ia lea na, o ia o whaatu ina mai e lea tua, mana tatala i pōpua ngā roti. Awa. E te ka hua kelo le mene, awa anga le hai Yesu, e le hai sena lo langi. Anga le hai Yesu, e le hai fo i ta ua. Me fo la lea ka ki whawhita ia i lea tua. O le sui lea o lea tua wa aia ngā fio mai, i lona nuku o Israelu, aina te ena Israelu. Lea lawa maua i loa malawa noa tātou, nei o nuku ese, tātou te whaatua tua i ai. Pe ia o whai mai li tala tusi a luka, il mene kako whai kau mai whai mai ia, le ngata i Salema, i Taia, Samaria, ia o ako i Samoa, mai se kung umalala. Ai la ka ua kelo le mele, ia Samoa, e pe ia ngwhai aku, o lea lava mangingo le upo le atua. E le koe kusia whaarua, pe koe whaakolu, pe koe suia ngira lo minga whawhia. E tasi a whawhitai le atua, le nganga pa ia, whaoso fia aina i o tātou, no i o tautua, makako mako, ngā whaaliwinga. Pa wana le mea, o le koe a, o le koe whao ngā, o le whaitau, koe renew kako whaitau whaale nganga, mata whaale nganga. E toi whai kauile fionga pa ia le atua. Lango le fu, ke le whai awa onga o sau ngi vai kaimi. Le o tu sia le nganga o le li i le tele o tu singa ngei ma wha maumawina nisi o nai au auna ua mawai, o ai langi i wholaunga. Ia le hu koe mai le sia poka whau lewa mai e kusia e ai, le kusia ngai au paskolo, le kusia ngai perfecta, le imperfecta, le ora kong kusia, le aso sese, le aso lea. Ia Samoa o kele fa misingo ia lang o kele iola nga vai kai kelo fo ikele kai nga so ifu mai kai mia le ho ka ko nge nga fingo ka ko study fo ima fa ia ka ko susu nga la kiki mai ka ko research a fai o ka ko mo mai singa mala ai a kia ia o ke fa fita ia o mo le tusia le afiong pai ai me ka kele tali tonu no ia ta tu te tonu matalia o Yesu la valea le liu. O le mea fo ila le ka e vai o le ali mai o ta vita le ka o mai i mga loa e ka vika loa ta vita vai le kai ki nga fa au Yesu e fa mai le ngai lo kai awa u fai mai ta vita ia te na o wilo atu le ali i o ruma e le au noa o ile li o Yesu te vai o ia Yesu ko fa ngau mai il fe nga fo le tino nei Bethlehem ama ka vika fia afe tausanga afa mai ta vita o ilo atu levo ulo aku fa mai to fia ina o ia se vai e vai ilo ta vita no o ilo atu le li o luma e le au no wa o ilo tu tam tau o ia ina nei fa nga etia e vai la o ia le o le tu mta o le tua pe foi la le fa kai le li o lo iai tangata o le atua whamaia ele i o le ala whamaita wita ele i o fo ilo na ilo tingo i pala le launga whamai se mai lau soe se i o matua whai atu ia te outou i le atu pulanga o tā vita ua maliu o ia ua tanu mia foi ua ia te i tātou lo ni tunga mau o mai nei o na po o le lei foi a wā o le perfecta o ia ma ua i loa e ia na matua tau tō mai le atua ia te ia,
na te whaatuina le keriso, mai lana whanau I la le tine, e ti ai o ia I lona nofo ali. Sila na sa moa ile whaitau le kako whaikau iai. Na tau tōne atua, pe na promise le atua ia tā vita, e iai le ka ngaka muri o lana whanau, e nofo ia le nofoa lea o tā vita po nofoa o tupu. Samoa, bole o koia I ngeise tupu Israelu. E leo koia I fo ingi au osi kaulang. Nga pau mele ye ngong nga mo me o rabbi, mo o hao. Ia, po priest fo I lesi ku, e mga isi au Jews, Orthodox Jews, o lo iai o, ke lei o laife wa iso roi o. E leo koia se tupu. E leo koia I fo isi ngo fuanga o se tupu o iai o. Nga o le mea o lo sa iai le no fuanga o po siona, tupu tavita, ia, wale o koia ise no fuali I o le tupu. Aisea, ale o uma na faile antua mwheta lai mai e tavita whamaia, nga ka wale atua ia tavita. O so, se isi o lau whanau le tino, I le tino. O aina ane alo wha singo e le melea. O lo wha sino e winga I a Yesu. Ioe sa mo, whai vai. Le au soe se o matwhamai ia I Petero, se o matwa o whai atu, I lea tupulanga, o tā vita, ua maliu o ia, ua tānu mia, ua ia te I tātou lona tunga mai o mai le pōre nei, o lea nei foi, a wā o le perfeta o ia, ma ua I loa o ia, na matua tau tō mai le atua ia te ia, na te whaatuwina le keriso, mai lana whanau I la le tino, e ti o ia I lona nofo ali. Pa isa mo le kako kala ngofo ia po di mawako. E manga o mia no kako ko fai kau tu spa io tato mata fale nganga. Lange kau ai fa pas. Kau ke o ko kuri me o la ku siele nganga pa ia e pe ke ngofo ngama na fai kau ai ke lo o me umangi o Yesu o upu umangi o upu Yesu. Tara Yesu au profeta maru apostolo ia ona la tau tususia lea. Lea lai mangingo I le kaimirengi I pea lea ko fai aku fia fa aong fa fixelau. E leo ko yeise tupu Israelu le kaimingei. Nga ole pale mie ngo ia Benjamin na iai ko inga lele. Lea wa kau ko kasiala nga tau le kaimingei. Sko ingo pengia minga. Lea wa leva ona fola lea tua ia ta vita. O so lau whanau le tino, e no fo ia le no foa lea. Sa moa, lea la a fio mai le tupu, o Yesu, I se kaimi, e leo koe mamau. Ao ngā lea, o ia nā lea, leo na whetalai e I. E o mai la I le aso na ngi, ma ko le fo I le kau ki kilo, o le tusi lea ngā luenga pe ngā whaelofa mai a, leo kako e meka o le taimi o lotu. The church age, le lai fa o ngai le tua po Yesu le persona lo na tolu o le nganga pa ia le fa tumuina ai ma fa manaina ai tatou I le mana fa mano si ai tatou le moli mau tatou tia a ve ai tatou ma ni apostolo ma ni profeta o kako o nga taimi le nei I ma ve voi tatou mai ta la I tala le ve la le e raonga ina I tatou loa ele ai mai ia Petero. Vai o ko Israelu. Ngai ko ki femikai ia tavita. Malona tu unga mau. Le vo isaka ko maka ai ka ku le ngo o Israelu tu mau tavita. Ai ole me mongi a fa mai ia. Mai ia luka. Le anga e moli mau ko ai Petero. Ia o ti tavita. O lo ia tavita le tu mau tavita. Ai ole me mana va venga ma fai longa e kupu mai I le atali o tavita e fai o ia e no fo ia le no foa o le famsino city mai o ia lea e ti ai o ia I lona no foa li ua mua I loa e ia
o lea wana whai mai ai i le toe tu mai o le keriso, ua lea tu ua o ia le tu ngā mau, ua le o fo i le pala i lona tino. O Iesu lava le nana toe whaatuina i le atua, o mori mau mato uma i le nā mea. E waila. O le nei foi, ona ua si itia o ia i lunga e le ao tamatau o le atua, ma ua maua o ia mai le atua o le anganga pa ia na fola ina. Ua li lingi ifo ai, e ia le nei mea ua outou i loa ma whaalongo ai nei. Awa e le ia lua e tāwita i le langi, ai whai mai o ia, ua whetalai mai le lii i lo ua li, ia e nofo i lo i tūtamtau. Ia o whaia o e ita i anti oe, ma mea tuwai o vai. O le nei foi, ia matuai loa e le ainga uma o Israelu, o Iesu lava le nana whaasata roina o tou, ua whaia lea e le atua, ma lii, ma keriso. Singa upu whapaalangi, kako kilo iai. Whai upu ngā muli lufu luongo, 36, ile mga upu le lufa mai. Therefore let all the house of Israel know surely that God has made these Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. Now when they heard this, they would gut their heart and said to Peter and the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Then Peter said to them, Repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit, for the promise is to you and to your children, and all who are far off, as many as the Lord our God will call. Lea la ua whai ule la hunga lea, tasida vaenga le la hunga petelu. O Iesu lea, lea foi mai ta vita wai lea ila se isa la elu ele ilo ta vita. Fa mai le loto tele whatu muina le nganga pa ia petelu. Ta vita le la, ele ia luifo ta vita ile langi. E wa mori mau e ta vita langa feta lai ile tua ia ta vita. O Iesu lea, wai lo ngatu e ia wa feta lai ifo, lo wali i lo wali. Si wa vaila o ia ile mamana o mea le atua. Le foi la le kau ki kilo. E tātou te le whaatu sa tu sa le atua i se mea. Even i ona tangata pa ia. Ai ka kokea. Whao ngā hina ro nātou wola ngā lue, ro nātou wola au auna. Mamana na whao ngā ia le atua au auna ia. A le atua. Ina ia taura la i le tāwā ai o tā ua o mori mau. Mo Iesu Keriso, malana tala lelei. Not fulfill our mind and our brain with a religious doctrine. E au ngā, au le mele, e whaatumuina i tātou e le nganga pa ia. Ina ia avea i tā ua ma mori mau pei o petelu. E kau ke loa, ngā maka whaafiki lea ngā petelu Iesu. Whaiakua ye, o ea lea. O ea le ki rua kaula mua mea ke lua lima mai a marko kai ira Iesu. No ke reilo. Mai a whenga ne loa kau kala mai kusa leia luanga. Mai lei. Wanga e tusiparangi wa mai a. Makua upuleanga alka maa loa. Mawhaiaku ia ngā ke leilo. Awa ila o e sa mo le sui o le chapter 4 ka ngaka. Ai whatumuinga le nganga pa ia o le atua. Pole ai kuleanga o ka ngaka e au ngā li liu, masala mō, matalia ina le nganga pa ia e peo la apostolo, le foi la waku, e le ia ma se fefe. Whaalongo la i tangata. I le la hunga lea te malo pete, o whai mele la kukala. O lea ea se mea kaunga mako whaia. What should we do? Le au soi, la apostolo, o lea se mea ka kau unga matou whaia. Manga ia i ole tustu singa whamaia, mu whai atu o ia. E ka kau unga o kou sala mō. Repent. E leo sala mō ngei, koe whai kai au ka sala mō, ale mea ka olea, makua i suia
sui le mafaufau, le filifilinga o le tangata iluna mafaufau. Wai vai o e ufa mai lako. Sole, o le ala se mea kaunga mako ufa ia. Wai mai Yesu le na o fatuina le atua. O moli mau I mātou uma le na mea. O le lei, o si itia o ia I lunga a ao toma tau o le atua. Wai le launga mali moli mau o le kangaka winga ia Yesu. Le tangata na whaafiti whaatolu Yesu afe mai a. O ia le na. O Yesu le na. Ia nao. Awara kala ia kako loku e ka la Yesu. Malana tala le lei. Mai e kamaru mai o Yesu le nga. Nga whaatuina le atua. E moli mau fo iei mako te vai. O ilato. Petelu. Yoangi. Yakopo. Toma. Lako umangi. Matayo. Nga moli mau umana kou esea. Awa fo yo ilato nge nga o tawina. Po ole e kale sia wawai ese mai le atua. Maulona fina ngalo. Malana tala le. O e koe kai kau tō maa natu lea upu e kale sia. Po ole wawai ese ina mai. O tātou. Kei loa. Ese le tali tonu vo ileo kako Christiano. Ese mo tangata muli muli. So o Yesu. Disciple of Jesus. Le te whaia le fina ngalo Yesu. Ese a ia. Outstanding alonga ia call. Ai vai foi meo yengi. O mix fa kasi mea le tua ma mea sakangi. O whainga kaonga e loa. Ai loa na o lea e vala au e le tua. I se swinga mai le li. Ke loa. O oe special vala winga o e le li. E awange I ngumia whakasia mea peo karako inga fo iwa ka e iei me upu. Oe ia o lea. O le ipu aulo le tua. Whamaila I o le langaku. Whamaia. O Yesu le whakunga wa le mea mo ia. E le kari kongu ko kelo I lato. E o fo I lau whasaio mara. E le kari kongu melo le toi tu. A le o koe tu Yesu o toi soi fua manu malo mai. Lea lai vangi e koe la apostolo ia upuangi. O maa kounga mori mau na toi soi fua o ia. Lea ngala kouronga whahali ia Yesu ia te I lato. Le taimi na toi soi fua mai ai. Le ngaka le taimi na koe ho e fo I wha ngoka. Le ngata le taimi na lako poko ai ngo mari watu Yesu ma wa le kure koe mafuta ma Yesu. Alato tiro. Ai le ngo toi soi fua ma Yesu. Lea lava I tu matila le mori mau al kangakaria. Me foi lea. Ia awangi ka fia la mori mau. Ai awai foi kau e lea pa umakua le koe mori mau. Yesu. Se siaki po koe whaafou, po koe whaatumuina ta ua, ele nganga pa ia, po ua whaakumuinga ka ua o ka ua lava langona mo ta loto. Ia te oele ngā lala le whaatumunga le nganga pa ia. Ina ia vei ta ua ma mori mau. Vei ta ua mori mau. Si ele o le Christiano a o le mori mau. Ia vea, o tose tangata e whaolaina ma ua taliaina Yesu ma ua suia lona o langa. O le kangakala na ngā ke whaku e fia e moli mau Yesu. Aisea, wafo ila wale o koe yeisisi mea e priority I longa o langa atoa. E li whapea la ka kole o whenga luenga. O la whapea la le whai eke o singo ngai o ka koa inga. Le ai, e se la le si states inga almea. Ai meka o le tangata ua vala a wina o le tangata u whaatumuina le nganga pa ia. O le tangata ua wa savani le nganga pa ia ua tali tonu whaatuatua mo whai mai. Ngona ia tali ina Yesu e vea maa lim whaola wal kasi le upu. We must be aware of. I rau fia kele hafoi, I rau kako uma, ana vea kuhi mau. E lewa pea la ua kako koe ola, ai whaku fia mai, u whaola hinga. I talia Yesu e vea maa lim whaola, u talia. E longa haku I le mea nea o lo whape ngā o ngā whaangai o inga le nganga pa ia. E le o iai se mea ka o sea. O se iai o Yesu I tonu le tali aina. E se ane mea la e whai. E se le si saido le o langa la e o lai. From now on. So me foi la lea. Ia kako koe siaki a mani. Por kako moni mau o. Por kako moni mau e mo. Por mea wha vai kaimi. Mor ka singa mea. O ise fa part time le mori mau ia Yesu.
You know, oso hale mo le mau ia Yesu la makanga le kausanga, o aku le afa o le ko mo le mau. Ia, o aku le siva ainga ko kurui, le meo le mo le mau ia so umalava. Kau ke mo le mau ia so umalava. Ai vai ke imba kau ke o le kusidea mal fai kawinga. Se o ai kua. E ki nga ka fa fefe, ka fasi, ka sasa, wa kau ke o kwa i ruma. Ae le ku uahane mo limau, vai malu kangaka e alofa mo ia Yesu. E sa oila Yesu, o se muli mai a kia ua, e oa ilona ola, a fai faa mau ono Yesu, e mau ala vai ia. Si? Me foi la lea ia kako ulua. Ole me ufa ko muinga mo ika ua lea nganga o le li. Po nga o emotion na ia aluai. Ole kasi nga mea sa moala kumupele. E ola mo fa alongona. Si longa mangiki kingo se pese vo ile lenga fa ka lo vo ila i wa pa ale ngi pese vo i bi fa longa ku nga pe ili fili ile ma fa fa lunga i wa bole ai fo au kako e fa tu muinga le nganga pa ia se pe usu le pese pe le usu se pese pe yengi me ai pe le yengi me ai e fa tu muinga ka ueleli o ka u focus ia avea ka ua mamoli mau ola. O lea e te mori mau a reke soifua. Ma o wola. Mea ngā ka o le tangata o le mori mau. Vai oi iau o ngā leri. Laua whai ilangi le fōlaunga. O lea e ola le tustu singa lea. Mō kāko. Lea lau whamai le nuu. Whamai ia o le wa aveina o ia. Si tia Yesu au tam tau le antua. Ua maua e ia mai le tamā. O le anganga pa ia na wholafolaina. Ua li lingi ai. E ia le mea ua outou iloa. Ua whaalongo ne iai. Wa aila iai. Le fuko ia mai fo iai i pe telu whamai ia. Ua whaatouina. Ua waeina o ia le ao le antua. Ia ale ua fio mai le mea na wholafolaina. Ole ale. Ole anganga pa ia o le atua. The Holy Spirit return. Alanga lenga awa o Yesu lo na uso. Mai ai na matanga fa mai a. E au ngaro walu e awina mai le anganga pa ia e nofo i tonu ia te i tato. Me foi la dea. Samo. Ia elo keli. O le fefe. Kelo ngi mea o kupu ngi o le fa fefe mai kako. Fa matau mai kako. Kelo isi mea kau ke vai ngi. Koe ai ngā fia elo soifua mo kako wola. Kelo e. Aonga e fia ma e alofa ia Yesu. Ma e alofa i se nganga o la ke mangao i ola. E kere koe wha mai maua se kaimia. E ke ngofo ungu ai. O le kaimi o le wha ma aki o laua. O le kau moni mau ma le kako moni mau. Ia Yesu malona malo. E wha mai Yesu. O e ilo inga le me lenga wha mai ngā li lingi mai. I lenga amaka mai e wha mai e maua o tau le mana. Maua o tau le wha malo si anga. Maua o tau le loto mau sali. Le ola mau tinoa. Le au ona mau tinoa. Le mana. Pe a fio mai ai. Le anganga pa ia lea le persona na tolu le atua. Fio mai loa. Ma aila o ie. Le kama sa kau wha fefe nga maku wa wha fiki a Yesu. Ai inga o wha tumuina. Ia. Lea la kau kilo. Wala au aku le nuu. Ma ia la unga alwhai au le aso. Ai whai mai, o le ase mea kaunga mako whaia. Pe telu ma le au soe, ma le au apostolo. O le ase mea kaunga mako whaia. O wara au whaku iei e la apostolo. Vai, ele ngaka kou whasa kau loa. Yesu lea lii. Le tupu. Awa akau lea whai mai ngi ia, i pe telu mai ia. O le nofo. Stasio le whaanga ua ka vita i la le tino. E nofo i le nofo ali. Le ala fio mai Yesu stai. Ia, kala ave asa moa mea uma i o lo whea vea. Nisi fo i o lo a oina na fio pa ia le atua. Ia peo ngu whai ak. Kainkangi an pumate. Kilo whale anganga ka kou le fio pa ia le atua. E siri lo ka kou kilo i le atua. E au mai ai le maro si anga. Ma mau ele le malo longa. Ma mai ele loto tele. Ono le anganga pa ia o lo wha matala mai a te i tato.
nga whaamatala le nganga pa ia o tātou mata le nganga ina i tātou loa le upu moni a Yesu. Lea whai mai a lea Yesu le ngā na wa whapena o na watuina e auto mtau le atua. Lea na ia lilingi mai le nganga pa ia lea wako kilo ia i whailonga ma mea ia wako roa ma mea ia kup whai mai a ele ia lua e tā vita lea ka ke mimika i fo nisi kaimi ele ia lua e o ia i lang a fele de mai a ele ia lua e o ia i lang u whai mai a leu whai mai ka vika u whetalai mai lea lea li i lo wali e nofo i lo utu tam tau se ia o whaia oe me ita ia te oe mai tua i uwai tol mea lea ia matua i loa ai ele ainga umo Israelu o Yesu lava le nana whaasataruina o tou ua whaia lea o lea tua ma lii ma keriso. E se le maanga ia ta moa le atunu upere. O le maanga ia i o le tala lea. Au ai pi fōringa ma fōi le saka ku wha pasi fōi lisi kaimi. Ai le boka ku luangi. Le masau ma le tu maula mo le mau e winga le tupu malona malo. O le ke le fōi kangaka e le maukingoa po whea kongu le mea nei. Me foi la le ia tumutila la mo mau falo tleina o ele tu mo no finangalo e lo la ufinga kala ele mfainga la talo ele mfainga tu la fo ina e la kalo fo ele ngai au ona le tua o lo ku manga hala shopping center ma fitaula ingo wala malato mo mau Yesu le loto le na fa au ona le loto na mo mau le loto fa na fa maturo e oti ia o inga i lopo inga kaleanga fa mangifanga inga taulanga fa tau ma ia area kuku inga o ona le tu ai ono le mano le tu o la ve ia ilato a lo lato lo stele mo mau le tu fa pega foi la kau samo le ngi fiafi o mangia ka ko lo mangia yo pese mai foi le la unga fa fiau al fisili la o ka ko aku le la unga manga ia nga ka ku ki share ku o ka ko tala atu le ngā sea manga ia. O kako taltala atu, mo kako sea aku le ngā launga manga ia. Le ngā pese manga ia. O kako sea atu. Iai i tangata o lo mana mia mo whaola ina i lantou. E whape nā fo i lalo tātou o langa au auna i lea tua marona whina ngalo Samoa. I lo wo mara teimi ori. Whai ui ori tātou pukalame whai mai lantou. Le ala se mea mātou te whaia. Whai atu lau pe telu ia te i lantou. Ina salamo ia mai ta itasi papa te soina o tolu suafa Yesu Keriso mo le fa mangalo ino nga sala o le maua le o to o le mea fo i fua o le nganga pa ia le Samoa o le mea fo i fua a le tua o le nganga pa ia manga o mia lo tatu salamo manga o mia lo tatu salamo repent sui le mafau la nga ele mai le tua le nganga pa ia mai stoi kongo se mea ele lea o le atua e whapenga na mea o mai ale atua awangi a vea mai maua penina i uli o inga ia kakau ang kakua o kakau pia wea whama mai kakau mai leanga sala o ke le whamasingoa koe sua oe makakau pe o ke whamasingoa i ai o la uia fo ile tātālongo whama mai kakau mai kele o mea kele o isi ngasu tumu lia yo tato mafau karo ile nganga pa ia ile tu so songi me kako ai tumu wina i tato ile nganga pa ia vai el kala te maloa fa pe ngafo yo ko ri Israel fai ko kia sala mo ia papa kiso le o tou ile soa fore Yesu Keriso ona maua le o tou le mea fo i fua ale nganga pa ia lo e ko kala ila ko le foi ngau le aso ba lo ati sil fanga le tua ila ko umo e ngai le wala ko lo inga ta la ko ma ngau la ngole mele nga forfo is the promise le lo o isi nga la ko le mele na forfo ina o le promise le a le ko ala ko inga o tupu va venga tupu fa ilonga tupu mema mana ile aso le aso le pentecosto le aso wa leva ko ama vai le aso le paseka le o mai le aso le pentecosto me foi lá le Samoa na tunu pele ia ka ko kilo o le nganga pa i o le tua
e taʻitaʻina ai i tatou e le gata o le sona mai lona nuu i lo latou te ena pea o Iesu ia o le sona foʻi faauauna mai tatou ae afai foʻi ua koe kaulape foʻi ma ua kau koe ia faaletonu foʻi le kakou auʻulaga lea e foʻi e aogā foʻi mo kakou uma le tusi lea le agakaʻiga faafouiga ai kakou loo faapeaga avea pea ma auauna a le atua avea ma molimau o le atua ia faapena foi le nuu o le atua o ai ke molimau i ai ae magaia kele le mea lea mulimuli famai latou e telu ma le ausoe o makou faalologo aku le upu matagofie ma le lauga makagofie o makou loko ua saugi o le ase mea makou ke faia famai petelo ia oukou salamo papakiso o laʻi e le suafa o le tamā le suafa o Iesu maua le outou o le mea fuaʻifua o le agaga paia lea ia ia le alii ia ke lo foi la kakou uma lava faamagaloiga o agasala o le mea silinikaua maua le outou o le mea fuaʻifua mai o le agaga paia auā o te ia te auā o ia te outou ma outou whanau le mea ua folefole mai toa mai ma mao lava o i latou uma ua valauina e le alii lo latou atua o isi upu foʻi e tele na ia mo le tinoina atu ma apopoe atu ai ua faapea atu ia faaolaina outou ai lenei tupulaga faapiopio ona papatisoina lea o na talia lana upu ma le fiafia i lea aso ua faaupoopoina ai pe tolu afe tagata oe vaʻaila o ile le ua faaupoopoina e toʻateli i latou faaolaina i sea ona o le molimau e uiga iā Iesu i lo le tala atusi paia i le Korinito tala apostolo Paulo ia Korinito i o makou lau whaingaluenga le tua a Apolo ma Kefa i lo makou koko faasusu a o le atua ma ke faatupu na te faatupu pe unga iai le aso lea me foi lea kako vaai pe faafefea o nga faatupu o le mea nga le atua o le faatupu o le galuega le atua ma tagata e au ngai te tonu o le whaolatanga. A o kako, ia ngā le kokoa ma le whasusu. Le upole le. Me foi lale. Ia o ngā le upole atu. Oe vai o le whapupoinga i kongu ka ngaka o whaolainga. Pe tolu afe o ka ngaka o karikongu. Asia, le anga o lea ua la tau iloa. E moni ale la unga. Oe vai la o e le whako a kilo sa o a pe kelu. I le winga o le whaiva le anga o ngā asa. Ai ngo wakari kongu le upu le nga ia Iesu. Ku ura upenga le loto. Pe wale ia ngi ko ui anga maua ale ku whaka. Ko e o koe what. A whetala ilo Iesu ia kako usamo. Aua kako ki koe wharufi sasi. Pe ke wa aia kua lai whaule wa ai ukal ko ngā wao. Whau pere wa. E no sko ingo noa ia. Tole. Ole a ole lolo. Whaule wa. Fasau inai oe so toro ma lau fana fai lo e vai ana ngai va ato le fai uka me imo foi la le ka ke lo o se me foi le ele ai se me foi ngatai le atu kana nga le atu lana ona ya pa e se me foi ngatai le atu si o le atu ke lo ka mi foi le sa mo la tu no pele ka ko ke ku ua le atu ka mai ki pusa lang wa kele o ka ko fa fitau kele me ka ke manga o ai ngai kari mai le atua awala ikiki ai male atua yu ka ko ma fa ke lo nga fai le atua la langi man langi il le sebe ka ngora i metchen nga fa kala e le fa pe nga a pa ku le atua pe fa kala ya ku le atua ingila au ya amangila au nga fa se ia pe mangi ni fa ku nga se o ka ko fa amili se ku puingi vao ku puingi la o le vao le ai nga faia ko le tu fetala ya tu ya ku pu mai le vao ku pu le vao ya tau pu pe mai o ku fiku le lang ya fitu la ya ka mi miro inga a singa fa pe nga fo i oi vai o le upu alanga la o ka ku e fa ka ke le on ka ko le upu le tu ai fa ngo fi on ka ko upu ka ngaka vela le le menga le kasi le menga uai te maro apra amo il fa tutu fa me kamano
e le ngaka e loa afe mai e whakua i o le Abrahamo i folanga le atua ngake mo le tusiarom. Abraham is always believe in God's promise. E mangai ia mo le kalikongu le folanga le atua. Si, e sasi ala, aya, e whatau no winga e le atua la na folanga le kalikongu ia. Me foi la le upula le atua le ngefia fi Samoa. E kau solution o mea. The word. E fia maua le aunanga maalosi le malue lue mausali mo le mau. Whaatumuinga i tā ua e le mano le nganga pai. Whaatumuinga i ka ua e le mango le nganga pai. Langa o i lea whema Yesu nga whai ele o ko mo le mau. So, tā moa na tunu pele. Ia ave ele mo kako umana. Lusi nga ngaluenga lo kako whaua upea. I lufu kasi se i o na whasu ma le tasi den tātou whaita. Whamea, o whao popoina pea le tō tele o tangata. E fia i le atua malona whina ngana. Wala tau talia ina Yesu. O veli ko kero ka ngaka ngolako karikongu. Sorry. Yesu halare. O le Mesia halare. O le ri ila le ang kako whasaka uko. Le whaku i peta. Ko ke lo ovo ko whasaka uloa le li le atua i keriso. Ese le manga ia. O ia nga. O ia fwere nga leang koe whakuinga mai e le atua. Le nga koe whatuina mai so o whanau e tawita. Ina ia au mai a le tala le lako. Me fwere nga lea Samoa. Ia whatumuina pe i tako. I le alofa ma le hanga le leo le atua. Nga fo ye yaso ia fa umai fo il ka kom ka pure lua ye pe ngo fa yaku Samoa ile ko pe la uanga i ka ko mea langa ile pe mo sa ko pingi au ai manga ia o pe alo i ma lua afe lua ongo lua fiku e kusi alingi nga luenga ia le manga ia ngai me la iki ai e la iki ai e u a le ka u ia tato pe ngo fa yaku Samoa la tunu pe le o fa kia o que le koe mga amias koe kusia se kusi pa ia ma koe whali. Pa wale mea o ke mga amia ya o ia, o ke lunga fui whape ngaro fina ngaro. O le kako kilo whai tau tātou mata whaleanga. E pērongo whai aku. A wale ngā kia lea tala o ke whai so aku. Wale o koe isa kupo isa rae e lukai mi. Ngā asiko inga lea o Benjamina wa vema kai po pale mia. Ia wale ala la fio me le tupu moni. Le tupu moni le kusi e kako. Yesu le tupu moni. Leo le a fio mai le koe mau. E nofo tupu le neifonga ele. Rule mai o Yerusalema. Ia o kako ulole. Ele haila. Ele kele a ese piko le moni ma le wha mau. O le fionga pa ia le atua. Pele Samoa le atu no pele. Alu ma le fia fia. Ia koe kalo ele antua. Koe whaatumuina i ka ua. Ele nganga pa ia. Ina ia toe wha mau salili ka moni mau. Ma ia e pe mata ala fo i mata talo. Ia waka ko wo o le vai kaimingei. Vai ke mi siri ngei o ngā lui kau i ngai kako. O le alaka laka i kaimiro ki si masi. O le akele mea wha fia fia. O le akele mea wha salave a vai. Ia. Le karo i le atua e fesosoangi mai i kako wholaunga. Le kako savalinga. Ia ma le kako mori mawina o le tale le. Le tupu marona malo. Talo mona e ona le atua, ma le kalesia, le o lato fritua, ma le o lato ai. Talo mo i lato Samoa, sa tu tunu, ainga ma wo pa so se tunu, so se wo o fa penga e si la fia. Ia tatu talo mo i lato. O ni o ka ko kalo fa pito fo le per kalo la o li fo ingo. Ma lo fo ile fa saio, ma ia e tuai. Ia o whaia surua i ma kaulanga ma u ia ai e pia o le la kelong ai ia ka kalo o ka kou o ka kou o le whangau le atua ka kou o tangata sala o whamangaloina i tātou e lona toto i Yesu Keriso ma ua vea i ka kou ma moni ma wola ia koe whaola ola lau moni mau ngiwa yaso
ni vai taimi ki simasi o le tātou iai, o le awhiwai fo i anganga whaase, pakau whai whaalawe lau fia ma lou au nanga i le atua, le ministry ngā ke iai, ia be watch out, be aware. Wangi a veka o ngā nkisiano fo i le mawhauwhau, po se kisiano lotu, na ia veka ua lea, o ka ngaka o ampasal malo le atua. Ke mawhauwhau o lea e mori maua lea, le malo le atua, maritupu, tangata, ioi. O le ngaluenga ngā le ampasa. E kere e laku e ka lai, o e ko a inga e ke laku e. E laku e o e le mori mawolo le ngu lea, ke sauai. O e le na e vea le story, o le malo le ke sauai, ia maritupu lea ke sauai, po se penskenge le ke sauai, o e ngā le na a vea. So le ala le mea ka ue fai, fatu muinga le nganga le li. E me ka o nyam pasaya e le fefe. E ka o mangi apostolo po e au inatu, ia po le ekalesia vai se mai, mai le rangi, ia e tu inatu o tato wola mo le tua maro le fina ngalo. Sa moa o le upu le ale atua mukako umalava, whaaftailo mafuta mai ne o una le atua, ia ma uso, ma rau whengaluenga le atua, ia ma wofo whaino mafuta mai le fiafi, ia e le tora inatu to suafa, ai se le fia le atua, ia lau tatalo ma lau komeni mai le fiafi. Ia e le o toa lava ia e se upo i le fiafi e le au auna, ia e wha toa antu e le atua ia te oi lo finangalo mo tātou loto le upo le atua. Tā moana tunu pele a wani ngalo ia te oi, tatalo mo se tasi e toro whapenao e vatu e le antua ia whaolaina lo na nganga pe te manao ia ave i le alii tu ina atu o ia i lau tatalo. Mala tua fo isi tātou tunu o Samoa, tua fo ini usila lo tātou no nofo ai, nisi fo i atu no mau, pio le iai, tunu ingo le raulangi lo no nofo ina isi na yu tātou tangata Samoa. Ia so se ngangana, wa ingi au wō, inkia, konga, au wō fiki, au wō ko e lau lo ko whainga ruenga whaatasi, tatalo mo i lato. Ia tatalo fo i mona i au auno lo tala ia le tala le lei. So se tu e fio le raulangi. Pena fo ni usila nei ia te talo mo nei au na le atua te tai o tanga ruenga te tasi na yo lato fale tua ma na yo lato ainga mana tua sa mo e la te talo na tua foi ia misu te tasi lo fa pena ona a mai fa malo si au mo tanto i lungo social media so se a fe lava se misu ia o ne ngalo i la te talo le le fia fi Samoa au ia so mana onga le fia fi ia o le atato o i le tua te talo. Ia mawha o mai tato share fo i mai tato mtapu. Ne fiafi a mailo fina ngalo mololoto tato tufa tasi le tua i le tato te talo le fiafi. Lo mato tamao le langi ua mato sifa tasi antu mato lima. O te itai, o ro nuu, o au e kanisia, o e o vai se ina mo oe le tua. Ua mātou si iti atu le atua o isi mana onga, whapitoa, se whatomunga le anganga pa ia, se toi whafauina ma le mawhutanga ma oe le atua, ia ua mātou te talo matu ina atu lau whanau, o au ampasa, o ero fia tā lai lau talarele. O ai fo i ai ni mea whainga tālo ui ai le nei taimi, o le aso, ia po le nei fo i vai aso, po le nei po, ta mai o mātou te talo, i le whātua tua, o lau upu, o lau folfolanga, mātou te tari tonu i ai, i oe le atua, a e feta lai, e te whaia lava a wa oe, e leo se tangata, e tala pelo ai, a wa o au folfolanga e moni mwha maoni, o oe foi o le atua moni e toa tasi, na e whaia mea umalava, i lau feta lainga, mea foi lea mātou, si ti atu ai, le atua, i lato umalo wha pēnā, bia lau wha mano longa, pa iatu, pa ifo, pa iane o, a awa lofa tamai, lau wha malo longa i au tangata, le nei yaso mo au tangata pa ia, sa au ni uni fo i mātou, le nei fo i weekend, na malama wha e u fo i le nei vai yaso, i fuanga mga luenga tamai, tu ina atu, le atua i au a ao mea umalava, mātou, talo fo i tamai, ministry tai tasi lungo le ea, i so se ministry, i whea lava le atua, tulu ingo le larangi, ma le nei fo i atu ia i aile tua lau whao unga na iau au auna. E ngata fo i lea nei au talavou, o wha pena ana fia share oile atua i lunga social media.
ia whaaloto te leina I lātou le mana o wanga pai. Talo fo I le atua mo le ministry, o ona ia Mike Poreta ma le whalitua iasa. Le Kingdom Global, Kingdom TV, o whapena, ona whaasara lawina I lungo le eha tamai, ia fo I atu ma watu ma le mana la upu, whaalau te leina pēr whale ie, lau au na le atua ma le ekanesia, ma nei fo I le tualata, ia vi ia o Yesu, fo ia le vi inga, ma le whamanu, ma le whaafitai ia te o Yesu, tu mau pēr whaatau vai o mātou tangata, ono oe, wala I le mātou te talo Yesu, lo mātou ali, ma lo mātou whaola, amene, ma amene, ma amene. Ia to faso I fua la tu pel Samoa la tu flua I lava yaso I fua ia Basta.